Shuti bavandimwe bakunzi ba Papa Rabi TV twongeye kugaruka nanone muri ya masura cyangwa se nandi mutamenyereye twabazaniye umutumirwa wanyu benshi bakunda wenda araza kubabwira na platform akoreraho ariko muramuzi no umuyobozi wacu chairman kuva Bypass. Uyu munsi twabonye ko ari ngombwa ko tuza kuganira namwe dore ko turi no mbese no mu isura zisa nkaho zidasekeje cyangwa kizo musanzwe mutubonamo zo guseka kubera impamvu z'ibihe turimo twagize ngo tuganire cyangwa se tumubaze gatoya ku bihe turimo no kubiri ko bicicikana iwacu kubyo turi kubona nibiri kuvugwa nibihe turimo. Rero reka tumuheze kaze nitumara kumuheza kaze aze kugira icyo tubwira. Chairman turakwakiriye. Murakaze cyane. Chairman benshi abagukurikira nk'uyuraha mugani w'abahungu ba Unity arashobora kuba atakuzi cyangwa uyu ni nkaho akuzi ko ndabona asa nkaho ushobora kuba akuzi ariko reka none ubibwire mu magambo magufi ahinye kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wawe kazi. Ya urakoze cyane wawa Charles. Papa Rabi TV. Yego. Murakoze cyane twongeye kubashimira kuba mwatugira icyizere. Uriya umuntu yagutekereje kwa kundi ntabagutekereje wa munsi abaguhorana. Yego cyane. Abaguhorana rero mwagize neza kudutekereza hanyuma tudatinze ku mazina kubatanzi kuri bariya mbona babandeye bakabazanya ngiye kubibwira. Yego. Namwebwe munzi mukomeze muntegere ibyo mvuga cyane. Hanyuma ku mazina nitwa Zawadi Byishimo Musenyeri. Ndumu papa ndubatse. Mfite umudamu n'abana batatu. Kabacana wakarere ka Bypass. Abatari bamuzi muramwumvise amazina yiwe ni n'umupapa wubatse ufite umudamu n'abana batatu batuye ahitwa Bypass. Murabona ko twakoze urugenzi rwo kuja kubashakira umutumirwanyi benshi mukunda wenda mukundira imirimo akora mve ko nababwiye ko ari na chairman atuyoboye neza nubwo ntatuye muri ako gace ariko aba chairman barakorana kandi wenda wabonetsweho n'umugayo ntakomeza gukora imirimo yawe turayizi kandi turabizirikana ukomerezeho chairman. None chairman ndagira ngo tuganire gutya ndagira ngo tuganire muri aya magambo. Tufite ibibazo bitwugarije hano iwacu ndetse bihari none sinzi nimba ayo makuru wowe uyazi. Ndayazi cyane. Urayazi. Hari icyo yatubwiraho ku magambo ahenye nkuko hari intambara ubu nyine iwacu ndetse abenshi ubu nyine twavuze ko tutari mu masura asa nkaho atameze neza kwa bifite inkomoko y'izo ntambara badushoraho umunsi ku wundi kubera uko tumeze. Hari cyo ubwira abantu ishusho y'iyo sura n'impamvu yayo y'iyo ntambara ihari kuri none kugira ngo tuze wenda kugira message ugenera abantu. Urakoze cyane. Barumbaje ngo ngiri cyo mvuga kubijanye n'ishusho cyangwa se kubiri kubera iwacu. Iryo ni ijambo n'umwana wese umaze kumenya ubwenge abana bato uwo mubaza akakubwira ibiri iwacu. Yego. Ibiri iwacu asubwa mbere tugiye kubivuga duhora tubivuga kandi tuzakomeza tubivuge kuzageza tugeze ku ntego yacu. Yego cyane. Intego yacu ntahindi no kugira amahoro tukabona kwishira kwizana ku munyamurenge. Yego yego. Hanyuma ndabanza nihanganishe bavandimwe bose abari ku migabane itandukanye abanyamurenge ariko cyane cyane abo mvuze nihanganishije nabo mu nzu ya data n'abakunzi batwigwaneho. Yego yego. Abakunzi batwigwaneho kandi bashigikiye twirwaneho. Guhera uyu munsi ndetse n'ejo Mayimayi yakomeje kugaba ibitero hariya mu Minembwe aho bita ku Kivumu kwa Sekaganda kubahazi kandi nyine dutanze mpole nyine pole kuba kuri ibyo bibazo ariko bizarangira. Ibi ni intambara twadu igihe gito kuko ini myaka hafi 8 tugwana intambara
twashoweho na leta ya Kongo ifatanije n'inyeshamba zitandukanye noneho muri no minsi ya vuba hiyongeramo igisirikare cy'u Burundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi abo nibo baba batwica kuri uyu munsi ariko izi ntambara turi hafi kuyitsinda kandi iri hafi kurangira kubera ko iri ku musozo. Urakoze cyane cyane ariko reka mbaze rino jambo ubu nyine uravuze ngo intambara dufite twayishoweho na leta kandi leta abenshi bakunze kwita ngo ni leta ngo ni umubyeyi noneho yifatikanyije n'inyeshamba yifatikanyije n'ikindi gisirikare cy'ibindi bihugu ariko nanone muri ya gahunda yo gutsemba abasa natwe cyangwa se kudutsemba abavuga ururimi nk'urwacu abafite ishusho ni yacu noneho ubu wowe utekereza cyane ko ari iki cyane niki gituma leta yifatikanya nabo niki ubona baduhora? Urakoze cyane. Igituma icyo baduhora cyangwa icyo batuziza nta kindi batuziza bitewe nuko dusa uko twaremwe kubera ko nta kindi ubirebye nawe uri umuntu w'umugabo ubirebye nta kindi. None abavuga ko ngo leta ni umubyeyi n'ubu nyine bakiyivugira kandi bayirimo bafatikanyije hari abandi bafatikanyije nabo kandi bamwe harimo na bene wacu bariko bayivugira kandi bakaza bafatikanyije kuza kudutsemba. Okay, abo ngabo abo sinabavugaho birebire gusa ijambo rimwe cyangwa se abiri no bavugaho abo nabo ni kimwe n'iyo leta abo n'abahahiranda n'abashakisha inyungu ziva mu maraso ya bene wabo. Oro nta kindi kintu gihaba kigira consequence de génération et de génération kungukira mu maraso y'ubwoko cyane y'umuvandimwe wawe bakamwica. Kandi n'ikindi nkubwira muri abo bantu baruvuze babita leta umubyeyi nabo barahunze kandi nabo barapfushije ariko imaginez-vous nk'icyo kintu bakakiyibagiza bagasora bagakutira gisegeti amashi bakavuga ngo ni leta kubera ibishimbo baba bagikinshasa bimunzwe biva mu maraso y'ubwoko bakabyirenza ibyo bakayikubitira amashi bakavuga ngo leta ni umubyeyi. Rero abo bantu barayobye ni abahahiranda kandi tuzakomeza tubivuge tunabivuga abo barayobye nta kindi twababwira gusa nuko abo bantu bita leta umubyeyi iyo leta nabo nihaye ibica gusa barayobewe. Urakoze cyane cyamani uravuze ngo aba nta kindi ni bigaragarira n'umwana nuko ari abahahiranda wenda kubera ko bagihari ntiboreka kuza gufatikanya nabo kugira ngo inda zabo zihahe kandi ibuka ko nabo ubwabo bapfushije iwabo ubu nyine hasenyutse ahenshi habaye amatongo ariko ibyo byose barabyirengagiza nta gatima ko kugaruka ahubwo cyaga ishimbo bakiyababona cimungu ariko kubera ko bakibona ariko bakakibona no mu buryo buri maraso y'abarumuna babo yabase n'ababyeyi babo tereka bakomeze babikore. None se chairman abo bantu niye message wobagenera abameze gutyo niye message wobagenera? Urakoze cyane. Nabivuze ngitangira ngo duhora tubivuga kandi tuzakomeza tubivuge. Kuri uno munsi wa none aba bantu nta message tukibaha. Twaravuze turababwira ngo nibaze bave mu byo bagiyemo bareke kwihakana ubwoko. Nta kindi kintu kigira ishema cyangwa se kigira agaciro ko kugira ubwoko gusa ibyo bakora bakirengagiza ibiri kutubaho. Genocide iri kutubaho imyaka 8 bakabirenza amaso bakita leta umubyeyi. Amateka azobibaza kuko ntabwo twatuja gupfa ngo dushireho
twadupfira gushira tuzakomeza tubeho kandi aba hariho record ni ukuvuga ngo amateka azobahana igihe nikigera niyo message gusa very simple. Urakoze cyane. Uvuze ijambo rishaka gusa n'iry'umusaza Afande wadusize. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo hari abantu ngo bishimira ibi, ngo noneho ngo bamwe ngo basigaye bigira ngo bagiye ngo kugira abo bongorera. Aravuga ngo ibi tuzobana nabo mu mahoro cyangwa se no mu ntambara. Ticakora turababwira ukuri ikindi gihe natwe izo message zo kubongorera tuzoba tuzibabwira. Aribo bayabuze. Uratekereza ko ari nabo ibyo bintu bizoba? Uratekereza ko hari impinduka zizaba dutegereje kubona? Impinduka urakoze kumba tushikibazo. Impinduka zirahari kandi nawe urazibona. Ubu ngubu mu Minembwe je noneho impamvu ndi kubariza benshi ukuyuraha arashobora kubacitse intege ko ndagira ngo mubarize nguko yo kabajije ni byiza kugira ngo abashe kumva. Ubundi mwebwe abanyamakuru muri ijwi ry'abanyagihugu. Yego. You are the voice of the voiceless. Yego. Mubariza bose. Yes. Rero urakoze cyane kumbaza gutyo. Icyizere uko warumbajije kirahari. Nari mvuze ati ubu nyine mu Minembwe baragenda 24 hours. Yego. Imana bishimirwe. Ibyo urabizi ko urayego dushimira Imana twigwaneho. Uzi ko bitahabaga. Ibyo ayo nama bakora twigwaneho n'Imana yabatijije amaboko n'umutima wo kugwana nk'amaduru. Uribuka ko Afande yabivuze kuko hari igihe kizogera tugatera tudasubira inyuma. Ibi nibyo bihe turimo kandi iteka ryose icyizere kirahari kandi ikidutera imbaraga ikanadutera gukomera nuko turwanira ukuri, turwanira kubaho kwacu, turwanira uburenganzira. Kandi iteka ryose umuntu agwanira kubaho kandi umuntu arwanira ukurutsinda aratsinda kuko nyuma yo kurwanira kubaho nta kindi kiri nyuma yacu. Ko nukuri aratubwiye Tsemane ngo urwanira ukuri ntatsindwa, byatinda ariko urwanira ukuri ntatsindwa. N'Imana yaravuze wa mugani ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Baratekereza ngo ubunyine ko turi mu bubata bwabo cyangwa se yuko turi anda izi ntambara, ariko urwanira ukuri ntatsindwa. Tuzibatura kubera ko hari ukuri nico turwanirira. Ariko bwana Chairman, iyi ntambara si abanyamurenge gusa. Urabona bano bene wacu batuye za Rucuru b'abanyamasisi nabizi intambara bazihoramo za buri gihe. Nabo twaba duhujije koze cyangwa nkuko byagezaho. Urabona ubu nyine twese yabaye movement imwe. Turashobora kuba duhujije ikibazo ni kimwe. Ndanashimira kwanza AFC M23 twigwaneho. Yego. Ko bakoze ikintu kitarabaho mu mateka y'isi. Nabo gushimirwa mu mateka y'isi. Ubu ngubu tumeze nk'abanyisiraheli. Abanyisiraheli kuva Isiraheli yabaho. Kuko cyo gihugu cyabaho nyuma y'ibindi byose. Bigwanyeho kugeza no munsi wa none. Kandi bacyara ko bigwanaho. Ni ukuvuga ngo natwe tuzakomeza twigwaneho. Impamvu nari mvuze ngo ndashimira AFC M23 no twigwaneho nuko bakoze ikintu kitarabaho. Ubu nyine kari agace wari uvuze ngo wakabanyarucuru n'abanyamasisi. Ubu hari amahoro uratembera, hariho kwishira ukizana. Nagoma hari amahoro atitaye ubwo. Taragenda kwishira. Ibyo ntabindi tubikesha n'uturi M23 AFC natwigwaneho. Kuko aba bantu bari bafite ikibazo gikomeye cyane. Ariko ubu nyine bafite amahoro ateye ubwoba bene yo gukoraho n'intoki. Urakoze cyane. Uvuze ijambo, nibuka ijambo Afande General Leti Makanika asizavuze. Yavuze ijambo rikomeye. Uvuze icyo kintu cyo kwijana, kugenda no kugaruka, kwishira ukizana. Voilà le terme. Niyo terme nari mashaka. Kwishira ukizana. Yaravuze ngo ntabwo tuzasuzugurwa n'imbwa zigenda zambaye amashara.
yari yarabivuze tari ndababwiza ukuri yuko mwebwe bazona barya kuko bazabarya uvuze gutyo none ibuka ikintu ejo bundi yari ikintu cyabaye Uvira warakibonye tarakivuga narakibonye warakibonye ni kya kintu gifitiye nshusho wakibonye gute icyo kintu ni kinyabaki wenda kugira ngo kivuge kiriya kintu niba abantu nyine bataye umurongo bari atwama tuvuga yego bakorera leta y'abicanye iyi leta y'abagome ni General Gasita ubundi nta handi biba mu mateka tubibonye muri Kongo gusa ntabwo turi bakuru ariko no tukibibona kandi bakuri bene wacu ufite ipete yambitswe n'inzego za leta ndetse rigashyirwaho umukono n'umukuru w'igihugu ari gica gisegete ngo araje abana b'abapfurero bambaye kamambiri ipapa baramwangiye ngo ntaje Uvira ngo ndaza washaka awayoboye ngo ndaje awayoboye ngo ayoboye ngo turahanze ngo twebwe ngo nahacu ngo tukane ngo kuyoborwa ngo niryo zuru bakwamwita ngo umunyarwanda mututsi urabizi ariko rero ngo bakane kuyoborwa bana bapfu rero ibyo bakoraga urebye dini par en grande partie okay ibo babikora mu bugome bwabo byakirya batuziza ni byakirya batuziza ariko hakabamo la vérité qui se cache okay kuna ka ukweli ubundi aja gute hariya yasanze abandi aho bari ageraho bamukoze isoni muri rubanda amahanga isi yose bireba ngoma abapfurero baramwangiye abana b'abasivile baba mwarumogi batize bambaye ugasanga hejuru yambaye iteni hepfo yambaye akabutura ngo nibo ba umugenerali kandi yaragiye gufatikanya nabo ngo bice bene wabo kandi yaragiye gufatikanya nabo ngo batwice twebwe baramwangiye gusa nuko batamenye umurongo babikozemo ariko urebye nuko tutobabona ngo tubabaze kino kintu mwagikoreye iki ni kimwe mushatse kugaragaza okay nuko nari mbivuze nuko babikoze kubera ubugome gusa yandi magambo twobashimiye apana ngo kubashimiye two kwicara ahantu tukasangira fanta kubera ko Gasita nti yari kugera kuri uriya rwego nasanga abandi yari kuba yarasanze abandi ese ubu nyine wa none kandi harahari none ukora cyane umusirikare uko none njewe ni general ufite inyenyeri zose zibaze ne yamweke ni general yishiriyeho giyo nyine ntakaga wabonye ngo kafunze imihanda ngo ni ka James wa James nakana kagapfurero kari iwacu petit frère yarwa kubita none ngo sinzi ngene ngo kagiye ngo karasinda karamutuka yamagafata sindasoni yamaga tubabonye none ngo ndikagira inkweto nabonye muri James wa James muri James wa James wa Magaritse nabonye ejo bundi afite ni hano bari bamukubise uko n'undi no kuvuga ngo rero ngo abo nibo babuje Gasita bishatse kuvuga bira bintu byari bifite ubusobanuro cyane Gasita n'umusirikare ni mwene wacu ariko niwe leta ya Kongo yakoresha kwica bene wabo nagenda asanga abandi areve muri biriya cyangwa nimba yanze agikomeje umugambi nanone ga yamburiteni yambaye umusivili kuko ntakiri umusirikare bamudezaruni kwandika ko uvuze ijambo rikomeye waruvuze ngo nagenda asanga abandi nkuko agaciro baranakamutesheje no mu bantu no mu bihugu no mu mahanga n'ahandi umuntu w'umugabo wubashwe nka generale no ariko byagera kuri rwa rwego ngo James wa James singumene kukavuga kari akabuga kari agashenzi sindukanye nuko niko kari murambabarira bavuga ko nshobora kuba natukanye ariko niko kari akantu kumwanda kubucafu kaje ngo kasaze bagakubise kuzuye inguma kandi bagakubise kuzuye umwanda tikambaye inkweto ngo ko karavuga ngo kagiye guhagarika general wahantu hayoboye
ngo ariko waruvuze ijambo nari numvishe uvuze ngo nagende atahaje iwabo harahari haracyari imbabazi. Hari ijambo umugabo umwe yavuze w'umunyabwenge numvise na bishop Mubyeyi Musinga bivuga, simwubahutse kumuvuga mu izina, nari nkeneye kugira ngo abantu bibuke. Yaravuze ngo biroroshe kubabarira umwanzi wakugiriye nabi, ariko biragoye kubabarira umuvandimwe wakugiriye nabi, kandi akaza bitsindagira. Umwanzi yo kwihana ukabyumva kuko ariko umuvandimwe wawe biragoye. None ubu nyine kuravuga ngo iyo baragiye agasanga bene wabo, ariko ntashobora wenda kujumva. Ubu nyine ntaragira iyo mind. Kurabona igihe cy'amahoro nazobishaka, ico gihe bizokunda. Ico gihe nabishaka mu gihe twebwe tutakibishaka, mu gihe twebwe twigwaneho tutakibishaka, hari ikiguzi, hazoba hari ikiguzi, bizomusaba ikiguzi, hazoba hari ikiguzi kandi kizomukuta shere. Ubu ngubu avuze ngo ndamanitse amaboko, mumbabarire naricanye, nishe bene wacu, sanze twigwaneho, mvuye muri leta y'abicanye, twumwakira ari avec condition. Kandi urumva iteka ryose habagomba kubaho kwihana, repent, yego, hanyuma bakamwisha discipline nkeya, bakamukuramo iyo mind. Wenda nakuri abamukuyemo ubusirikare, ntakiri umusirikare, bakongera bakamushira mu gisirikare, kuko kirasi gisirikare, bakamwigisha, bakamukuramo ingenga bitekerezo zo kwicana, cyane cyane zo kwica bene wabo, bakamushira ku murongo, bakamukurira agakora refresher, akiga igisirikare gabura ntacatse. Ubu ngubu tumufasha kumusevira, ico gihe yoja mu bandi akajoininga, ariko yabanje kuja muri discipline akiga igisirikare icarico n'icyo umusirikare akora. Urakoze cyane chairman, urakoze cyane. No agataho uri chairman w'abantu kandi bene wacu. Hano turi kumwe n'abantu benshi, harimo ingeri zose, harimo ababyeyi, harimo abantu b'abasore bagihari bagishoboye kuja, bashoboye kubogenda bakaja gufatikanya n'abandi gukora akazi. Natwe turimo sinisize nkuko tutamugaye kandi dufite imbaraga cyane. Ubona ko ari iki gituma abenshi tudashishikarira kuja gutaha, tudataha. Okay, igituma tudataha aho ngaho impamvu abantu badataha uyu munsi wa none, baravuga ngo gutaha amahoro ataraboneka, tukaba tugitashe. Tubanze tugume hano, amahoro abanza aboneke, tuzatahe. Ariko nabwo bizotugora, ni ikimwaro biteye isoni kuzogenda. Niko umuntu ndabigeranya ko kuvuga ngo usarura umurimo utahinze, abandi bagwa n'urugamba rwo kwibohora, nawuze ni ikimwaro by'ukuri. Arabivuze, ibyari ngombwa nuko abantu bogenda ubu nyine, gusa byobananira, byarabananiye, reka mvuge gutyo. Ariko byakagombye kuba baragiye. Ariko jewe hari agatekerezo nagize mbere, ndavuga ngo abenshi barino mu buhunzi, muri bafite statut y'ubuhunzi, bavuga ngo bashaka kuja hanze. Impamvu nyinshi y'abantu benshi batagenda nuko bafite ikirangariro kuri UN. Iyi UN yoshira uwo munsi wa none, kwa mutoga tugasaba indege, nimba haba indege yifuso igatekera abantu kabatwara tukataha. Urakoze cyane. Uravuze ngo biragayitse cyane kubona hari abakiri hano kandi natwe turimo, by'ukuri biteye umugayo. Cyakora kugenda, abantu bagenda bose nubwo batagendera rimwe, bose abantu bose ntibagendera rimwe, ariko kandi n'ikindi gifavoriza ibyo bisa bituma abantu turi ko duseba, cyangwa se bifavoriza abantu kudasubira iwabo nubwo turi mu buhunzi kandi wacu hatarakira. Kabresh kashizweho na UN abantu banyuramo bakaja mu bindi bihugu. Tinaka nako gafavoriza ibintu bisa n'ibyo. Ariko se chairman, nubwo wenda turamwaye ariko
icyakora turi twirwaneho aho twoba turi hose turi twirwaneho kandi no kugenda twabyaye babucana yandi twabyaye bene abo bucana yandi ariko none se chairman icyo nari ngiye kubaza ikibazo canje kiragira giti none abari nkaha tutaragenda tutaratabara nta kintu twokora kugira ngo nanone bitange support. Urabona iyo abantu bari mu ntambara abakenewe ibintu byinshi, mu ntambara abantu barahumiya, mu ntambara abantu barasonza, mu ntambara abantu nta buryo nk'abachairman mu organize ibintu byo kurebererana. Okay, urakoze cyane. Wajije ikibazo cyiza. Ndatekereza ko ari ikibazo cyiza cyane kandi kugira ngo abantu bacumve neza uburyo ngiye ko gusobanuramo. Warubaje ikibazo cyiza ngo se urumva akogwa intambara ikogwa mu buryo bwinshi. Yes. Harabari ku rugamba, hakaba n'abandi batari ku rugamba ariko nabo baba bafite yindi support. Twebwe nka support yacu ari naco ngiye kubwira aba bari ino tuyoboye batagiye gutabara. Ni gahunda twashizeho yo gutanga contribution yego y'umusanzu ya buri munyamurenge wese. Rero umuntu wese agomba kumva ko kino kibazo kimureba. Iyo nkigezeho kabona umuntu udatanga nzambabara cyane kikambabaza kabura uko mbigenda ngaceceka. Ukabona umugabo udatanga ataragenda no gutabara abafite ikibazo kiremereye kabisa, abafite ikibazo kiremereye mu byukuri. Ubu ngubu turi ko turatanga umusanzu habe n'ubu nyine dufite kuza soza le 15 aho ni next week. Ariko ndagira ngo n'abataratanga umusanzu nimba nawe utarawutanga muvandimwe mu karere kawe, waba uri Nairobi cyangwa se Kenya, aho uri buri hose ku mugabane wari we wose, utanga umusanzu kubera kuri ya musanzu ni ingirakamaro cyane, ufasha bari ku rugamba kandi mu gihe butanze ubusa nawe n'umufashe intwaro uri kumwe n'abariya bari ku front line, kubera ko babakeneye ibintu byinshi. Kandi rero nta bandi bo bibakorera nitwe turi hano ko turajya ko turambaye tumeze neza twariye, ariko we twafite n'umwanya wo kuja gushaka ibiryo. Kandi uzigitangaza nuko no mu batanga umusanzu chairman waruvuze ubu nyine n'abadamu babisobanukiwe baza babikora bakawutanga. Ariko ukamusanga umugabo w'ubwanwa sapfunwa ntakora bene icyo kintu k'umuntu umeze nk'uwo. Niye message uwo mugenera bene umugabo atari uko yazibuze wenda okay ayifaranga zirabura ashobora kuzibura ukwezi kumwe kugahoshuka cyangwa abiri tuvuge gutyo mu rugero, ariko ugasanga gahunda y'abandi ntayubahiriza. Umuntu umugabo ariko narimze ngo ubwanwa sapfunwa bene abo bantu niye message ubagenera. Bene uwo mugabo baruvuze ngo hari n'abagore basobanukiwe. Abagore barabisobanukiwe cyane kandi ndabashimira. Bari mu gutanga imisanzu turi mu kubibona twese. Ariko ugasanga hari abagabo bamwe badatanga, ugasanga umugore n'uha utanga umugabo ntatanga kandi atazibuze nkuko waruvuze. Okay, ifaranga ntabwo ziboneka buri gihe ziragoye, ariko aho kuvuga ngo nawe ntuhebura buri gihe nimuhebura ukwezi kumwe kundi ugomba kuronka, kuko aho tuye inzu urimo urayishura kandi urajya kandi urambaye. So n'ubushake buke. Bene umugabo udatanga atazibuze, reka mvuge gutyo, ari bo mvugaho abadatanga batabuze ubushobozi. Bene umugabo abagomba kuva mu bandi bagabo. Okay, sinzi inyito kumuha, ariko abagomba gukugwa mu bandi kuko urebye en grande partie uwo mugabo nibo badatanga imisanzu y'ikanisa. Bene uwo ntazatanga isadaka, ntatanga umusanzu. Igihe haje vandalizing y'ikanisa y'abashiti ntatanga. Aho umuryango we baramuhebye yabaye akahebwe ntibamubwira. So bene umugabo rero bagomba gukugwa mu bandi akaja ku ruhande. Urakoze chairman, reka ndagira ngo tugushimire tugana ku musozo. Mbere yo kugushimira ndagira ngo ugenere abantu message
ariko kandi dukomeje kwihanganisha bene wacu bari mu byago no mu kaga by'intambara twashoboye umunsi ku wundi. Turavuze ngo pole mwihangane, ariko kandi tunabakomeza n'iby'igihe gitoya kizarangira, n'ukuri bizarangira kandi amahoro tuzabona amahoro asesekaye aho benshi ndetse bazona yifuza, ariko mukomeze mwihangane. Rero chairman, turagira ngo ugenera abantu bose message ngufi numara, ndetse unatubwire platform za ukoreraho za YouTube kugira ngo n'abantu bazazakomeza kurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ya, urakoze cyane. Message ni imwe, ni ngufi. Ndabanza nihanganishe nyine abakunzi batwirwaneho, abavandimwe bari mu bibazo uyu munsi, mu Minembwe, mu Ndondo, hehe, bene wacu bose barira mu ruguru bafite ibibazo, ndabanza mbihanganishe. Yego, mwihangane, mu byukuri ibintu n'iby'igihe gito bizarangira, kandi ikikwemeza ko turi muri faze ya nyuma nuko amahoro mu bice binini bitagiraga amahoro ubu ngubu arizo bifite amahoro. Yego, mbese ni ibigaragaza ko turi muri faze ya nyuma gucya kugira ngo ibi birangire. Rero mbavandimwe mwihangane, abakunzi batwirwaneho ndabaramukije kandi ndababwira mukomeze mwihangane. Message ni tuganduke, dukunde twirwaneho, AFC M23, kubera ko nibo ubungubu nibo baturangaje imbere, nibo bafite icyerekezo, nibo babyeyi, nibo bafite icyerekezo cyacu cyejo hazaza. Tubagandukire, dutanga imisanzu, akarere utuyemo cyangwa se umuhano utuyemo aho iwanyu, niba zakwaka umusanzu uzutanga, uganduke, kubera ko umusanzu wawe ni wakamaro cyane. Iyo utanze tukubara kimwe n'umuntu uri ku rugamba cyane. Tugandukire twigwaneho, hanyuma dukomeze tugire ubumwe, nitugira ubumwe tuzatsinda. Urakoze cyane. Hanyuma tubwire platform yawe ya YouTube. Kuri platform yanje nagira ngo nsabe abavandimwe cyangwa se abadukurikira bose banyarukire kuri Inoka Kivu News. Niyo channel ushobora kugendaho ugakora subscribe, ugakora share ndetse na like, ugakomeza kubona amakuru tubagenera umunsi ku wundi ya politike, entertainment, ruhago n'ibindi byose bitandukanye ushobora kubisangaho. Nanone